Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Hadien ke jingïaid shaphrang jong ke lympung ïalehkai Western Ri Bhoi League, ya ke bala pynlong da ke Western Ri Bhoi Sports Association, katei ke lympung kalai poi no sya ke bekut mynta ke sngi, haka jingïakhun phainal, ke bala long hapdeng ke Umrit Sports Club pyrshah, ya ke Mawskei Them Sports Club, madan ïalehkai ke shnong Patharkhmah. Ya katei ke lympung lawan ban penhap perdana da Bah Sosthenes Sohtun MLA ke jirang constituency kum ukongsan, haka jingïaid lang Bah Victor Ranee MDC kathan ki riurang ba na kathan jirang ki nong yalam ke WRBSA ki bakenthob ya Bah Active Pator President Epnas Thangkhiew Secretary bat ki riurang ba. Ya katei ke jingïakhun lawan ban sakhi daki hajar ngut ki pai ba nong kershan. Laban pen kan mauru ba ka kenhun ka bejob na katei ke lympung kan led ban yeshim benta sya ke Meghalaya State League. La sakhi bah katei ke jingïakhun na duk basdang ke kelas step hadu bakut ke kelamit ke jingïakhun kalalong ke bayakhaj dei ha katei ke por baki bor penyat ki larai ban pynlong no da ke jingïakhun tiebreaker. Ke Umrit Sports Club kalala ban penliam no ya ke Mawskei Them Sports Club da sauko lalai ban rak sendon ya ke nam Lahduh jong katei ke lympung harengkat ke song pisah ke basan pawajar tengka lembat ke trofi. Ke Mawskei Them Sports Club kala yo ban khur ya ke song tengka ke balai pawajar bat ke trofi. Halo. Mentah-mentah saya ïaka. Jing sedang jangka phainal football hapdeng ka Umrit Sport Club pyrshah ya ke Mawskei Them Sport Club. Bagi players jangka Umrit Sport Club kilang benda. Rebat Magri jersey number 25.
Yes. Mana? Saya just nama kau Sama mereka tak berlaku. Sama mereka akan sampai ke dalam. Nah, saya berikutnya. Kapten sekarang Unang Pagbawa Babunta Makanya Western Ri Bhoi League ini Kali isya Ba Wan Pyrshah Sama Nakam Active Pator President Solution dari Rasa Phainal dari SC ada bersama sekedar sambal jatuhka. Dan Solution bebek. Nasional bagi Meghalaya di Bah Victor Ranee League represent for Meghalaya Football Sport Association Shah di along sisa ka jingïakhun ya Western Ri Bhoi League represent na minta jongi hamtang ay konsensi kembajirang konsensi nilu jingïakhun sarong indet yasinta katei support state level dengan ay katei kerpang yo president punya ni ketinggalan but kumjuru ki nong kitkam nong ka Western Ri Bhoi Sport Association iba dong ka affiliation ka Meghalaya Football Association but kumjuru ka Meghalaya Athletic Association kung balapan pau advisor kanange Hadien bagandang ru ki kurhat ka pynlong ya athletic meets along sisa ka ba kemen bagi semua kata ipat ki but semua ba association kan pynlong ya athletic meets di football tinggal ai ham bon ki jaka shate eastern sgs ko ru lakshane western ru ngai athletics ru adek sports kung ki events repair ki 100 meter race 200 meter race kita tepter dengan kickboxing yang bahkan ka association company ya kan athletic meets ru but ni kunting nong ikmatu in boy benda simbanta benda nok sidang lang haka di pynlong ya kanega athletic meets sagoi ru na pentoru ya ka di kublai kerpang ya chief guest kurang bumi tangsi ba long well benda na kanega ski kaba Komsana kuma tumpau dari President dong dari Western Ri Bhoi Sport Association dan kita kemarin, और UMDC हमदन हमकट कता का बोर्ड और penbahas yang madan yang berprio egoik madan rei ada sisa bagi iba pun bagi ki program di badan apa kan Western Ri Bhoi hidup tentang comeback ya kan yang madan mulai berperkat Tumai bakunong itu bahas penjat dari kemarin mulai dayo lat dari tengah orang ada don kami kita bagi punha new long sisa sabadon kam adu kata-kata tim genhapan peni yang kata kasap ke pekarpang ke jongpi bapinyo balik mikmat haka Meghalaya Football League ke Umrit bat ke Mawskei Them. Congratulations, CP for athlete team.
kadailing ba ka jing tristom ka jung pi ka practice ka baman ka sngi ngai scam banai dang tagadaw bapilala ban poi sa ka final baru ikermen ya ka jingïakhun ka baitanat ling ba ki skill ki ba mapi pin sapani ke sports kadai ka way na ki banta ki ba kraw tam ha ka jingim ka jungi ki breu ka ba ngilaban yo sibun ki jing mentoy yala diru adu mentahi ngadang sulong kum sportsman but kibabun kibenta hero wat hadu menta gidangnya saka practice lingba kiwe ki events lakam leha football gidaya pershang dengan kebok kirwang ki players pi kibadang kirang san kibadang samla badai lingba jeng pi bakadang Western Ri Bhoi kabai kejongi nyak milenti kanam keburum kabama pi pinwan ra but ngasoban ay ke jingiro ke Western Ri Bhoi Sports Association nadu kipor ke pamensha hadu kipor ke pamenta bat menta ke jingilam jong President Patharkhmah Bah Active Pator Secretary Bah Epnas Thangkhiew bat kiwe kinong kitam baro kibala simkia sisay ke ligatong katei lingba ki kam sports bagangit scam but ngai bagi players kibadannya ke jingkermen omdai tangga football anda kibabun ki events aki kam sports ngai bagi player na gede kadong Western Ri Bhoi kidonnya ketaki sap ki pakarpang but kasap ka pakarpang haulu no breu la ne kanu ko breu kadailing ba ka jingkristom kamla banong ba kasap ka jupi kan chuan hap nangno ban shaphrang ipi to football player lani basketball player lani ban pynlong ipi u athletes u batibit henry lingba ka jingtre shitom kaba onla ban penjanai ya ka skill ke jongpi ya ka sap ka pakarpang ka pamapi bidan